Khumulwng Stadium Khlaijaknani Thangwi Tongo Kaisa Kotor Football Tournament Abono Rwgwino CEM ni Barja Naharmani Yakulo Phasalo Khumulwng Stadium Beraiwi Naikha TTAADC ni Kwtal CEM Runeil Debbarma Bini Logio Manjakha Kwtal MDC Gita Debbarma no Khobwi Kubun Adongrok Hasani Tripura Tongo Khorang ni hamkrani kogno wanchukui edisha hapani education policy administrative system no Khobwi joto beremni shikani kasam policy no shlaye kivedani bagai saitomung na hari tongo hasani Chini bubagra Maharaja Kisur Debbarma Shakbaitini o imangno shopungnani nahar mungono TTAADC ni CEM ni asoktayo Runeil Debbarma no aso romani bubagra Strang Salo TTAADC ni CEM ongo ishomai dangkha Masang Runeil Debbarma CEM ni Barja Naharmani Yakulo Kaisa ni Yakulo Kaisa samung batang ya phawo naharka Runeil Debbarma bubagra ni dagi mungo hasini Tongo Tripura sarok ni hamkrai ni bagai joto beremni shaktharmung naharnani bagai tiar ongsa Kwtal CEM Runeil Debbarma CEM ni asoktayo asokmani Yakulo sangrong Salo no Khorang hospital visit Khlaimani Runeil Debbarma abaikino Phasalo Khumulwng Stadium Beraiwi Naikha TTAADC ni Kwtal CEM Runeil Debbarma namoni bagai henmanile Khumulwng Stadium Khlaijaknani Thangwi Tongo Kaisa Kotor football tournament Abono Rwgwino CEM ni Barja Naharmani Yakulo Phasalo Khumulwng Stadium visit Khlaika TTAADC ni Kwtal CEM Runeil Debbarma Bini Logio Manjakha Kwtal MDC Gita Debbarma no Khobwi Kubun Adongrok Khumulwng Stadium Beraiwi Naikha Sarawo Koktuma Thumnai Rogwai Koksanani Thangwi Kwtal CEM Runeil Debbarma Shaka Reliance Foundation ni Visingtino Khumulwng Stadium football tournament Khlaijaknani Thangwi Tongo Hanai Reliance Foundation rok senior Khumulwng tai jompujolo borok puila pilot project hisabe under 7 under 9 under 11 under 13 under 14 ni kaisa borok tournament khaina thangdo Reliance Foundation inke omoni bisingti cholatai buri je chirai rok onek sujog subida manai ebong borokno tournament ni bisingti borokni talent no naijaknai ebong oro kubui khai mane merit basis no bongni talent no porikha khaijangnai ebong bongno thungrejangnai team versus team 8ta team kai tongnai protita age group ni no under 7 hindi under 9 hindi gamon bisingti bongno saka ti sanani implement khaini ni sini players songno serai ni simno triduli training rui saka ti senomno process tamon bor tinoro visit khaini ni phayo bubagra bai kok salai ngai tai tabu Khumulwng Stadium borok nailike angke tini to borok ground visit simi khaina hayo omo ompore tabuk je tamon borok procedures complete khai khub tatri no ADC bai baksa khai mililai Reliance Foundation samung khaina thang to ebong je coaching academy khaina ni thang tomani omo first step puila borok tournament khaine player basai khaine player naine omon bore no chengi rizana ngamono bongno onek pipeline hambai afaro Reliance Foundation ni joto Adongrok jara tini phaini rangno omono sing tegesa kobu sanum sung football simi naiglak sing joto khela football cricket ndi je kun tegesa sing medium bising di sanum sung tegesa sing shooting club eba shooting academy bukung thang tong sin Khumulwng gombo khub tatri nung naina rok ombo step na hajagi tong ebong joto khela dulano sports sing tebo sin sirai rokno busy khai tonani bagi sirai rokno kaham training rona bagi sing nainei o taklani proseson gamono median bising temo sanam sungo aste aste norok nukbainai aste dire abaikino financial edisi hawani bisingti dalbidal sports no tebo kusogo dishanani bagai dalbidal samung batak nahar sangai henebo kogrokha CEM Runeil Debbarma
Khumulwng ni shimi boy ni kok thum Chini Khorang.